Singam zo pendan de ma le zo ne chen de shwa ten jing ge zo sha be shi de bor du ten gyo ji nga so bayul ne sharba sokwa ji yore de sharba sokwa na lo la ani sharwa lungba ga ga sa ne yore ta lungba chi ki ma em ba je lungba ga ga sa ne sharba yogyu din so sha jang ane din na no yore ani chita de nga zo jal kha di pe ya bu jong so ani mi sangma ani mi che chi la ani thema chi jal kha da ra di ga sa pe gana je deshe pe khonzo pe ta mixel gi ani ngaso da jal kha chomma em ba ta ngudub da chilap ta changmang duji je ta ngaso changma raso ani ta mixel ani pe ta chona madawa ji dulas las ngaso chokbang ngotoi lana ta ngaso sharwa ga chi chokba re ta dela ta ngaso ige lae daw da chokba na la ta ngaso ige boigi ige lae daw da ani ta so de ani nangse pelya daw da a so mil di din chokba dige an chi ta chokba na ni ngara an gen khurne ta ngara gen daw je ani dinde je gyo an danda chokcho di pemindo chokcho ge ani ngara gorthi ne ani khonjo la di lo feje lo chus 친살las 동남박이 아니 초바디 담보 아니 사수제 아니 제네 아니 nga디 아니 ता 아니 किमालाता गेन खुरिया दावता ngcho riksun na be kei da riksun ta sungyeb jaisi dula ani ta dila ani ta danda मुदैने गेन खुर्दा खुर्सी माइन अनि ngcho danda sumju sogu हेरेलस हम सब किन खोल्नु अब आफ्ना गाउँको रीति गराउनु अब सबै संस्कारहरू सिक्नु बोल्नु सिक्नु छो पढ्नु सिक्नु त्यति खोलेको त्यहाँ भन्दा सक्दैन मरङ यानी दा सो त ते छोपा गो सुयागी यानी गिमजिन देखो गारसेना त केक दा सो दि रिक्सुङ जे रिक्सुङ छे दा रिक्सुङ चो जे अन्देला अनि ngcho छे ta केक दाउ दा अनि देला ta ngcho sungkyop je achi du ins ani serba changme chammayam ba ani changme gi ani sungkyop je gores ta ngcho riksung de cho ins ani केक दा रिक्सुङ दि cho ins छे दा केक से रिक्सुङ cho ins la ani khona so mi di shane ani tambo ani khona ma dinde chu sha du las tam thema nambo ji ani ngcho khona so ta pe rewa ge ani lo chis ngoe ne pe khonjo pe rewa kadin su sha re ani ta parana danda ani ta genson yamda ani kadin daosu ani danda thamala ani je ani jalka yago raso नहीं मुख्य विषय तो हम लोग कालिम्पोंग से आया है तो इतना दूर से हम लोग हिजोलिनिस का जो ब्लेसिंग लेने के लिए आया है और हम उनका जो लॉन्ग लाइफ के लिए प्रेयर भी हम लोग ने मानिपा हम लोग कालिम्पोंग का जो मानिपा संघ फुचोक संघ ताकलिंग तमंगुम्बा का मानिपा संघ ने उनका लॉन्ग लाइफ के लिए प्रेयर भी किया और उनका ब्लेसिंग भी हम लोगों को मिला इसमें हम लोग बहुत खुश है 33